Varida no ni pamnakan ni Yeswa livu-livu no ciri-ciring na. Rakwa wat-wat kami kapituna. Pacicin no rakwa panyirsingan dano mapatanatanang sunakam dasya matado to si Stephen. Maniring siram manungwaya manu yung nakiyan no akman sa nga varimon. Pasapan na ni Stephen ng mga maran, mga kakto. Hamiringin nyo yakunan. Nukak wapam ni mapacita o marwiya siya mataduto di apulahan. Nukiyan na padumiso pita niya. Hami panampami varido alan ayili. Maniring jam karwan mo wilin nyo kanu apapnan mo mangido tuvuyan kujimuan. Amuro ni karwan na dyan ni apulahan do caloti apungso. Akangina may varido alan. Mawakwak siya man nam uri unyang ina na do. Mingung yuda tuvuyan na siya niya mataduto. Do ili taya. Nukanangam abu panituro na dyan niya mataduto iriakuna. Amni pancina pa dyan niya matadutunu kakwam ituro na dyawi litaya alisanandanu apu-apu na. Ham nukanangam abu pau anak na ni apulahan. Maniring pa dyan siya matadutuam usivu-sivu-vungwam mi vari siradutigos sa kamatawan. Hakapilamlam suida siradang pirarutan so sikapatapu so awawan. Am pasingsingtan ko siraw mapilamlam so sira tao duti sa kamato. Aka karudara na dudang ami sinawuli dudya kararalidan niya kun. Mayrat tatangami pancinan niya mataduto diya pulahan. Ukiyan na no yung kadnajarado ananak na makaki. Do kajida makamangando ni pancinan jiran niya mataduto. Ang matarak ataw si isam ni yung kadanaw kataw-taw na do ikawaun na paharu. Akman sang bari ni isa do anak na si Yakobo. Akman sang uwari na ni Yakobo do rarwasi kakarwana ananak na mawakaya ini na puta tawudo yotay nukakwa. Maniring pa si Stefanam asadwanak ni Yakobo may ngaran so Yosefu. Hamnikina na utdano kakaktuna. Hamuriw ni panarangan niya do tawudo aychi. Haminakaprat na dyan niya mataduto. Tumitsa madadaya na kanginanawan na. Ni pantanan niya matadutuso tenu-tenung na. Hamuro ni kakranan niya no rakwa panyirsingan do aychi. Hami ngaran so falaw. Hamuro ni pamnakan na dya ato muntun dya may panyirsingan do aychi. Ato malamurong no kangangina kanu-kanu-kanun na. Muni yang may kabjid do aychi, hakado tiyanan, apungso. Amuro ni karunu alalawdano ini naputa. Taabura na ukane-kanenda do tiyanan. Mamiring na ni Yakobo kabsuidano aycham, tovuyin na siraw anak na ay ni naputa mangi do aychi. Uryam ikipisada pa urya ni mangi. Ipidwa sukang idam ipancina ni Yosefu kataw-taw na dakakakto na. Uriw ni pakatenengan na rana ni falaw do kakakto na ni Yosefu. So ni panuwi na so taw ni Yosefu mancinyama na kanu arwa ripuripus da mayido aychi. Uni mayapap nanam lali mau ikashikawawuda. Amuro niya idara na do aychi. Ami bariya katudawakwakan dudang ni Yakobo kanu ananak na ay ni naputa.
Muniyam anatan daw tutuwang dayang ido, si Chen aili. Tuningin na ni apolahan na usag nukakwapa, do ananak na ni hamo. Tudadya ratang umina chiring na niya matado to di apolahanam, ni sumawud sirawini na putadudang. No kanunang ranam amiyan suni macipalita vaiwa panyirsingan no tawdo aichi. Hamjin na pa ni mamiring si Yosefu no kakwapa. Amuro ni karagat na no niyo kudan na no ini na puta pirarutan. Ipancinaw kapipuada no anak da kawakwak da. No kanang ranam ni matara kataw si Moise. Apiyaw kamagmagakina. Ikatlun na buwanam ni tayo daduvarida api vivuknin. Maratang ranaw araruno ni pasarukan dasyam macita na no mabaka sa anak na ni Falaw. Hamuro nyawapan na siya arwa-arwo na kabnek na siya anak na. Sunina na wanda siya no iwawalam dado aichi. Suikataneng na maputu suciring. Amataneng do agapan na subari na. Si kapatangal na no kakawakawan ni Moisem nak menaw kangi na tumitaso kailan na isadia tao. Makaranusam tuna citaw asa kakailan da jinasnis na kanu tao do ay si. Hamuro nyangi na mabung no kailan na. Karakat na so tao do ay si. Unakanagam na ni Moisem halakatan ngandaya kanu kailan na muna ni pamnekan niya matado tuatawa makasidong sirado piraru tanda sirano taudo aichi. Ham jidatan ngiwuri no kailyanda. Ikadwan na rawam macita nawo rarwa ka kailyanda may jiman. Hamuriwo ni piyawan na sira. Manilang diram mga kagaki. Inyo ranam kamu may kailyan. Ikungun nyo'y piliman. Amu umapimut do sukararinam ni mapadundun si Moise. Manyirang jam sino man sinimwa yam yukod nyaman. Murakatan niya kena akman sunyarakat munukakyaba asya katawado aichi. Mamiring na ni Moise malalaywa kumarura na do aichi. Amang imivagira na do mitiyang aiji. Kapitawud tud na dudang surarwa kamulaki. Maatas na uska patangarnan awawanam mangisimu sido kabuan no niya kawan no tawa. May ngaran susinay atukun. Sunipakacita nadang suasa katinsi amyendo amlilla tarichi. Macita na uri ni Moisem minatuugto kapipasengan na tumitasya. Karanganam tunamiringo ciring nanya matadutwa mancino. Yakinanam taudu tudayakin no ini napunyo si apulahana kani Isak kani Yakobo. Sunyirik-rik na ni Moise amawunyibnya. Origin na ni tumitay siya. Maniring padya si yamatadutwam pakarutukap mo. Tao mo pitatan kaniyam yakuyanan. Kuni macitara na sirawu kuya pong datawa yamyando aichi. Kuni mamiring uda ipasya si jakin. Duna kati yaruno alaluda. Amuriwu kuy pigag china mapasawi sirado dapi rarutan siya no tao do aichi. Kuto winyi musyay kuaya, yamang iya umaggag siya do aichi. Si Moise ranam dirak ranukilyan na asumidong siya. Manirang siram, sino ni mamnak jimuaya tumalamurong niyam. Hamiya ranam ipamnakan niya matadutwa, amiyukod niya kumarudo aichi. Doka ni sumidong na siya no tin siya,
ni machisirisiring jadu amdilla tarityang. Si Moise uni tumirara suini na puta kumarudo aichi. Sunji karuno mapi rukaba varina. Nukajida pa ngaruando aichi akanu kapangunung dado may ngaran su mabarang banga awa. Akanu kiyan dapat do kabuano niya kawano tao. So, sikapatangar nan su awawan. Si Moise uni mancin niya do isadia tao so, no makwam amyan pa do sivu-sivuvong nyo so, panuyunuyuan na so chiring niya mata do tua, tuvuyin na jinwa akmanja ke na ni tuvuyin na jinwa isadi. Si Moise uni pachi sir-siringan no ti si do tukun, amay ngaran so Sinai. No kiyan dapano ini na putado kabuan no niya kawan no tao. Iya uturwan na no niwatwat ka na tumiyuno nga chiriching niya matado tuwa ni tayid na jaten. Amjidan niya mireng si Moise no ini na puta. Tama na kumdaw kapi sinawuli da pa do aichi. Amiyan pa si Moise do tukunam ni mga Israel kakto na may ngaran so yalun aman chino. Ipamaring mo pa yaman so irarali namanan. Akapangunong nanyaten do rarakan. Tanaman jaten ngira na wari ni Moise ni umaggagjaten do aichi. So ipamaring da so liktabak ka iraralita. Paparusanda. Kapamaring da sukano na sumarino ni pari-paring da ay raralida. Amur ni karwan na jiran niya mataduto. Tayuya na sira umraralino matan wanita akman suniwat-wat kandano panuyunuiwan na suchiring niya mataduto aman chino. Inyura na isadia tawam ni marakat kamusuvin niya iparus nyo do iraralinyo. Nukiyan nyo padu kabuan no niya kawan no tao. Sus kapatangal nan su awawan. Hambakanaya kanuni turuan nyo niya. Ni padulun nyo vari no irarali nyo may ngaran so molo. Akano akmi matanwa nita may ngaran so Levan. Ni parang nyo sirura irarali nyo. Amuriwo angayan kunin nyo do papilo na ili. Maniling pa si Stefanam, nukanang nam amyan suvilada ni paring da apanaralayan da no ini naputa. Uriran nam inaragan daw ni yukudan na ni Moisin niya mataduto. Ipakatanang dado kaji na ngarwan jiran niya mataduto. Macipalit na si Jesuya, di Moisem, palulun dara na uni pari-paring da, panaralayan da, ayang iduili, taya. Ni balyanas da sirawu bekena tau do yotay, tani sidong nasiran niya mataduto. Amuriwu ni pakaranis dara nadya. Uni pari-paring da panaralayanam, mangido araruno ipi panyirsiringan ni tawi. Ni kaglo na si tawi niya mataduto. Amuriwo ni pancyanan niya ni tawi niya mataduto. So kapamaring na so apiya raralayandan niya. Iyaranam ni raralina no kakwa ni Yakobo. Hamjinamyan niya mataduto. Tau anak na ni tawi. Ami ngaran so Solomonam uriwo ni makaparing siya. Hamsi yamataduturan nam di may vari do ni pari-paring danu tawa vari. Tak man sunibat-vat kan no panuynuiwan na so chiring na no kakwa. Maniringam uti nga turan nam lisnan ko. Uti ragamranam para sagan ko so ayiku. Akman swanjin paringin nyo pivagayan kwa kanu piwalaman ko. Yakun sa uno ni mga mauguso karawaniyam. Maniring pa si Stefanam
Inyo na di mangapso chiringa tawam. Kamumiyang iya kanuji manaradeya tahu. Aji ngangapso chiri-chiring nanya mataduto. Tanyo tungi narasirawu ini na punya ji ngangapso sere. Amya suasaka panuinuiwan na suchiring nya matadutwa. Ji danyi pakakasinu ini na punyuan. Ya bu, ni wakwak da sirawu milimuang no. Umanama maya misaya. Yaranam tiyap yaw na kenakam na. Awu maapsuvari nanya matadutwa. Ni pacinginanginan nyo ni wakwak nyo. Inyo ni turuan dan nya nuti sisu iwa walam nya matadutwam nyo dipi varaya. Miring danu panpanyising no tau duyo tayo chiring nani Stephenam may wuya sira mangisem. Amni wuyatan no sere si Stephen. Tangarang na anitam macita na arwarwi nya mataduto. Kani Yeswa may tatanagduwanan na niya mataduto. Maniring si Stephenam kumacita utingat tuaya maywang. Unyi pamnakan niya mataduto atawam ya may tatanagduwanan na. Amdulodur sira sumungseng do cicilwanda. Kakarakararwada di Stephen na rakpun. Kaluluda siya yang idu asked nuijida kabuyubus daja. Karakat naran. Unituruan da sunyer piatawa mga maugso karatan na ni Stephenam. Nituru daw talilidadu asaka malabay wataw. Aming ngaran si Saulo. Citawin na. Kapatyang ida bubus dia. Bubusan da si Stephenam minuri. Manirangam mu Yesu panirsingan ko. Harapan mo paradukwan. Kapililitod na amlulus. Manirangam mu panirsingan. Di mo naknak mau raratin dadyakunan. Tay kanay pancam mawakwak rana.